Karibu sana Jamuga Idara. Asante sana Jaba ya wira. Oh yes. Urio. Ni ndio hoega. Okuma kwirigana. Tutiregaine. He murata wakwa witagwo Muyahudi Jakubu. Muyahudi uria turithagia nake Ndova. Akora Nelson Mandela University. Ndutire kaundu ngwenda gucia nawe. Kaundu personal. Kai wathigeria gite ndirenda kuigwa muno tondu twaku tutindwaraga uru anjirie atiriri wokirari jamba ya utanakia gaseketa ukahoya rutha rwa gutinda muthenya ucio kuri Ngai kauna kaundu na kuma ndambirie kaundu kau ri ngoma ninyonaga ikihurwo muno ni Ngai mathaa ma rucini ukamba ugethaithanirira tumathia maita mana by the way na nui ndakurie rugendo rwaku thina ucoka ngoragwo thiite gicagi na ngacoka ona marigitari maya matakire mega to manjiraga ati ndaga kwirora ni ngarihio ni ukuru na ndize mundu mukenu oro ndagitari ko ndakundiri ati ni fati ati ufati ukoma mathaa 8 bethe ni megutwira mathaa 8 kundu kurania wina miaka 40 ufati ukomete miaka 20 nuthu ya muturire waku imagine ndugwi thina muno no tataita kometa 10 nikiwira tuindo munene we ngatitati oguo na kuria kai withi riu ati ukuru kuria withiri ti uguo acha ati ona guo kurumukiirihiria mathana yothe wakoma ukanyaririkaga hindi ria wakurire na tumathina twa mwiri tutari twa na andu aria angi tondu ati riria ukomete ri nirio cells ati ikuraga na naiguo nginya cia brain ndari duke ndagitari ngegwa Etiko wako ati point igiri niki ndo mathafu kana niki acha mathafu dio na wari tari na thina namo ndathombe murimu wetagwo murimu Mbogo wa Githu no ruthina nake murimu Mbogo wa Githu atuhe mathafu 400 weekend kwa Friday mathafu 400
Ora mutu wa ta ile bio na ngoro yakwa yothe igua di kwina andu no murauga auma wa mathabu ngaigua mutono wa hinguka riu kambi kuigua maundu mothe ni ndathuire mundu wothe urathomithia ta aratukairiria na nikia arimu mathabu maguthukaga othe ona chemistry mwalimu ndia thawira Mrs. Bogwa nituhenagio na ndora mari mbere mari form 3 na form 4 ni ugakora nyamu itagwo mola concept yo kago etiki na okogaka afu twahego uthure gatakati-ini ka physics na ngirigaca ukora to ni wenda guthondeka grade ukoya ngirigaca no ndiakorire ni wangera handeithia ngirigaca ino ngirigaca ndamendete tekenya be jairia tondu Mike ni agupostete kabica kamwigi kejuge tumbura mechiria andu ni ndona makinjuria muno we Mike wale utariria andu ni kikurathiite no nyoega njire andu ndai na uru gucene yako ni ka incident ari nako na gucia maybe next week ni akora gicokereria na andu matikage na thina njui no kumwandikira undu majuria niki ni ya hindi yo andu mahuri thimu nyingi muno kugo ndandikira Mike kuria uri wire andu ni atia gwathiite na mbere riu ri madagitari matiagiuka ni makinya twamanyita ugeni meka ni guka nigetha tutere tange ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Tukwambĩrĩria na Daktari Stephen Ngige. Karibu sana daktari. Asante sana muthikĩrĩria witũ Daktari Stephen Ngige na wako ũrĩa Murang'a County Deputy Director of Medical Services na ĩtũkenagĩra mũno His Excellency Governor witũ Irũngũ Kang'ata nĩ gwĩkĩrĩra kĩo ũhoro wĩgiĩ health nĩguo tũkorwo tũtongoretie bũrũri-inĩ thĩinĩ wa makaunti ũhoro wa health care na tũtiroiga ũguo atĩ tarĩ itherũ turuguka gwitu ni gukora kwina maundu maingi muno riu twina mobile dialysis unit ni tukona telemedicine na ni tu expanded health care itu ya Murang'a County ta maita meri more yari tukiheo wiathi infrastructure itana thikuri Daktari Elizabeth ri mutangondo ni abatie gwikwo test ya prostate no reke njuri kiu na njira ingi mundu sexually active ni abatie gwikwo test ya prostate PSA mundu wothe ukinyitie miaka 50 guthie na iguru kana ona angikorwo aba 40 years na ni aronania symptoms tondu turona andu yang magiuka kuri ithui ni arakihira mathugumo mathugumo ni mareruta atekumenya rimwe mathugumo macio makiuma ni maroima manini handu hamwe imiori mweri muberethi uria magiene kuma tugakuonoria athie bata akona matirathie kuraihu maraitiko haha ri mundu ucio ni agiene guka tumuceke test icio ciothe kinyera PSA ndwe anake adauga ni kwenda kumateithia ndwe mundu ndio kiuria kingi kiege maina na kaundu kau wago tondu ya uhoro wa prostate daktari tikajire ujigwa ndidathimo tikajire ujigwa gate mundu ahangira guciara ri hari njire ngi ihudikaga tugakoina mudiko icio na andu matina managio tondu ni twokire twina munyaka technology ne yokire na kuria mathibitari takura gwitu Murang'a ni maikupitwo wega muno na kira twetaga high resolution ultrasound scan na laboratory kwina test icio cia free PSA koguo woka tungikorna wina dalili icio no taru muthinde nyuma na andu atatu moima na kaundu takau mathia haria laboratory agacekerwo PSA na agacoka kaingira haria kamacini-ini kau ka ultrasound scanner gakarora prostate iyo tondu igaskano tondu ni turada study athuri matiendete muno uhoro ucio wa rectal examination na uhoro ucio wa kuinamanio ni tubonaga no utume andu mage guka guthondekwo muno koguo ithuĩ kuria Murang'a ni twekereire muno uhoro ucio wa kuhuthira machine icio ku pick out na ninge symptoms ira mundu aragiuka nacio history yo ya kuga mundu na mwe guthuguma kana athuguma maita maingi kana arakihera mathugumo kana arora mathugumo makiuma matirathie kuraihu maraiteko hakuhe nake guturwo ni mugongo haha wa kianda
riu maundu macio mundu ungiukana ni muthuri no nginya arorwo PSA taru ngithie Nyeri ri batie kurugama maita maigana ndokira tu rucine wokira rucine ndanywa ka breakfast no wagiriirwo ungikorwo no wanyua cai wokira no wagiriirwo brother iraire kira mathugumo utuko iyo ni ndonoria koguo wokira no nginya wonorie okay ucoke ume hau riu unywe tumai wega tumai tuhiu ni twega muno kiroko warm water ucoke riu ukinywe cai ukigagurwo na ngwaci na nduma na mucikire wone athini wega wa ngwaci yo ngemiria kuma kiroko ri taru ndemireire o rucine na mundu ndahuta muthenya mugima tondu digestagwo kahora na mayo mariri tulirura ngwaci na itaithagia riri riu taru uguo arori uhoro wa kurugama ati ukimana uthie Nyeri ati urathi ukirugama tauni iyo yothe wakinya Keno ni urugamire Karati na kuria kungi ni turakania andu uhoro ucio muno wa kwenda kuria njira-ini na kurugamaga ngoragwo igi gufata fatari tauni ndikora ndatonyaga secretary ni ndugamagia andu magathie fata no ni ngekora ngadio sawa we uri sawa ona no thie nginya ndaraja hatire mahitia hau ndina mahitia aca kwa kurugama hatire thina kurugama maita maingi niguo mahitia riu ngirugamaga ati wakinya Keno ni uthie wakinya thika ati uracaria gwa guthie fata ningi munini ningi urugamage na kuu njira-ini mukira tondu kwi angi manyiteka nginya arugamagia ngari mukira-ini na ni tuciona guku faroko na ngari urugamite handu mundu ucio agiteithia riu ngiona mundu hana uguo ucio ni uke tumurore ndagakorwo ena prostate thina ucio wa prostate BPH. Asante sana, thank you. Na Gordon Ngucia turi thiini wa radio turi thiini wa Facebook na turi thiini wa TikTok na kukungi na YouTube live koguo tuguo niguo aratanyu kuria maiko mari matu tikitu na Dagitari Elizabeth Njeri wa Mwangi. Karibu sana doc. Asante sana. Tukucokeria mweke tondu no mwitu munini na kwirutira guka tu Ngai no agakurathima ukuraini tutikora ukurathimira mathama. Karibu sana doc. Asante sana. Njitagwo Dagitari Elizabeth Njeri, ngoragwo ndagitari wa ciana haria wa Utawala na Rwai. Tatwira terere interaction yaku ya kiumia kiu ni mirimu iriku rone ciana irarwara to kwina andu mauga ciana ciona iratira kwina kihoma gikiuru muno giukite ingirigi manyua cough syrups maragi allergies interaction yaku na ciana kiumia kiu maundu uronire atia maybe are there cases ungenda guciana andu niketuge ciana tao ni hindi ciacingurire cukuru kwihomera maragia na tondu rume cukuru ni marakitabania homa iyo koguo kaingi ciana ciroka na homa na iria marakiremererwo muno magakigia pneumonia. Thaici tutiri na allergies muno tondu thoru ungikirora guku tugikoragwo guku ni Nairobi gutira depend na season iria kuri no ringi ugigithie kuria gicagi-ini andu matiri bebe cirathuka andu bebe ciathuka hau niho ukionaga allergy cianjiria guka ni undu wa pollen iyo ya bebe na gutikiri na rukungu muno ni kurakiurite koguo ciana iria cina allergy citiragia na attack muno. Health seeking behavior kuma twambiria kwaria no atakwena improvement nekenjuge in the urban sector guti kura improve tondu ukoraga duka iria cia dawa ti chemist ti regulated wega Kenya no ukoraga makiendia dawa over the counter matagiru gukorwo makiendia andu itu ni methondekire muno aitu kama self medication ni moe gato kiago gia turo ni stress kia turo ungi ni homa koguo kwina a lot of self treatment na self diagnosis na nginya rimwe andu matira keep track ni dawa ndararika ni dawa iri kwaranyuaga na agakorwo mixed riu by the time aragoka ugakora nginya
mithondekere ya murimu ucio kareha thina ningi kuoya dawa over the counter ni gutumaga mundu acererwo ni guthii thibitari by the time rĩngĩ ũrakinya thibitari murimu ni wihirie na nikio ru rakora ta ciana icio cigikinya nginya guthii ward na guthii ICU ni undu wa pneumonia koguo how health seeking behavior how twina kawira twagirwo kuruta andu metikitie mathia he ndagitari hindi ria riu kwihire biu no andu aria mena insurance ni mokaga muno tondu naona ni agukiona kaboke atumire kandi gukira agithii haria chemist akagure na bia tondu andu insurance moka tondu matirareha ona tondu marakihuthira kandi no gukora ni maroka maita maingi gukira ringi magirire aroka niguo adeplete account Mwenyona atari nginya ni kamubango ka sad tondu sad no ureherwo family ngima uciana muthuri mutumia na twana tuothe alafu luginya gutari titurwaru muno regwa nginya nyina agitwira hau takorora ndagitari iguo rorakorora gaira amurekete kandi ya insurance ugakora ciana icio ti ndwaru muno ni kamurimu me mucino magira reire wega na manywe kiria kajinja kana gali kugo na mahone no kona aigwa mwana ni ahaya hanini kana ni atahika rita rimwe agatengera thibitari the danger with that ni wega guthii thibitari tene tutirare goguo no the danger na guthiaga thibitari na tumirimu tuothe ona turia tuninire ukoraga riu turathondeka those viral infections na antibiotics na ginya magiuka ni mauka metetie makwira ni aramenya ginya ni akwira atiriri no ko ndikumuhe tha icire nyandikira thiejige haria muci no ni magikona ka pharmacy haria muci haria muci hena kanyamu keho kaguiga dawa riu ginya ni arakuwa just in case ate kungikathuka ni akuheana Chake tutanachoka kuri daktari a very controversial research nyonire maybe madagitari na utwira niiri nitumana daktari kinothia na daktari Moses Mwangi wa kwanyu na ni ndageretie hena ka research karekitwo ka research karuga atiriri mwaka mugima Kenya ni ati atumia daktari twikane wigwete mautire ndangiri 800 wikane wigire ugo 800 no ni research ka 800,000 abortions lu dashi dele ho ni ati 90% they were Christians 90% kuna ni ya 7,000 ya isi andu aria metagwo aeriteri na andu aria angi then it's between I think 24 to 35 and even aigi they were married ithira muri marari on maybe 2,000 so out of the 800,000 tutulete daktari no report hiyo ndamionire tamithatha ure ndo agerege kuga atiri nona na university welcome to the university tu twaberie tutuga uta mahinda ukuro ugo ati dashi no tugathoma to ndirarikire kumenya kaundu kamwe Jeff irageria nduge muno and we may think we are bright but we are not do you want to wiciria ati waragiria ndu orogwo ri andu mateciragia tandu matathomaga gutiri kindu ria ndamenyire uguo ndutire gwika kautwiria fulani at least no ngikondo ndukumenya muno ri ni ona kanduri mutuhu muno so maybe no tuthererie ta ndagitari the report source maybe tuthererie horo ucio itondu twari horo igiriri ciana 800,000 abortion kana tugo is with 800,000 abortions itinda kindu 800,000 bino ciora hi tatutharathirerie kariburi kau ndu ithu turi atuhu tutikire marigitari no twina information hanini
Neke tuge riboti ĩyo ni surprising tondu nuku urakiona atumia aria mararuta nda ni ahiku they are married na no ni kituge ta ndagitari tukoragwo tukimenya to us had so were you surprised? We were not surprised okay tadu kuhindi ndari community attachment ndagithiete kuria Busia na nitwakionaga that trend muno ugakora atumia aria me kihiko-ini nio mararuta nda na undu ucio ni it's a very controversial topic is it unwanted nikikoragwo kini inform mutumia uyu married ni unwanted na tondu matirahuthira family planning magekora tatu kule tatu hau gicagi kiu twari kule atumia moka thoko nirio moka magathecwo dawa ya family planning na no guthecwo mangiathecirwo tondu athuri matirenda depo matirenda ru no menya ikirwo iria ya no plant ni gukionekana du na to muthuru ndarenda matirenda okay no horo titaona ku western ona kwihindi haha na guku icagi-ini ciao na guku Kinangofu twathiite hari community it was the same thing na ginya tatu ku Kinangofu ni ukuona ginya muthuri ona mutumia ndaragia mwana ri akamurehe thibitari ada kumenya niki ni aoka kwira ndeta ndenda kumenya niki mutumia uyu ataragia ru athi kuthima mutumia na hau ndi agakwira kindu ni ndagi kire atia no kimundu gicabo gitikamenye undu ucio ti wa kuiguithanirio ni both partners kaingi ni hakoragwo na thina tondu nginya ici cia family planning cia gutinia tubes ri nyingi ni iria atumia matinagio athuri matakumenya tubal ligation ni kitu magarume marege ni ndina ko Kinangofu ndigwa andu makiuga ati ni metikitie ati ni thukagia atumia no gwishia good there are some needs in the society TL or family planning generally todo kuria ndu nirika ria godo ni mema ondo-ini maci ya waze toiguaga andu makiuga ati riri ndagitari ati atumia matumira family planning ni mahehaga niguo in fact niguo maugaga no ruti atumia ni arume maranege no makauga atiriri ndagereria kwihutiriria mundu uyu ri acha ndariku it's like isn't enough feelings maybe direct ovulation or that kunya tawa mwana so ndo cio kiage tumatukurigu ni riri so when a woman aroka kuriwe itondo ikorwo na ngithondekera mwana ri nabati uki akorwo ena muthuri kana ko ena munyanya ayo wa partner aigwe thikuru kana thikuru ko the partner yes ndio kana mo tumashima ngrambe na mabati uki discuss kugatire nao the best family planning method or practice na kituge yes mutumia arehekana hari ithuo na ndagitari wa ciana family planning ni an important part hari ithuĩ tondu ni twenda kurumirira tumenye kana gaka gaciarwo ri ni gakinyia miaka kangihota guciaririrwo tondu taonde tugire hindi ĩrĩa ĩngĩ family planning ri iteithagia family ituma mubange family mumenye kana gaka ni gakura ni gathie natharĩ ni gathie class 1 ndu ni tuhote kugia kana kangi what you have resources now the resources to be able to distribute resources na attention we have mwana hari uria enda kurorwo ni nyina na ithe nyina miaka igana ona niguo ahote guciaririrwo ndu gakora andu ingi maruta ni one ni kwaga family planning na andu aria atumia cio ahiku maruta nda ringi kugia nda nja ya kihiko waganu ja kihiko lu oro wa abortion ni very controversial tondu umenye abortion ti legal tonege mwana na mundu but waja but aikona muthuri akumenya ati ndari yake na gukundike na thungu kana hindi ka me China kadu mareka DNA no matigetigiraga niyo na thura ni gukikwira no guaya ni reshuka ati waro matu makona kama ya
Mati Magordon kwaja kutuka kwaja ajo tuboka ajo ndio hatari na matata ati maya mati maguto so that now nenda go save kihiko tondana ciana ingi no mwana nake na murutare what would be the environment, because if I come to me abortion ni ida ko fatara time ya healing eko explainira muthuri wete direda giko gya kihiko hihi agetha ihinda rĩa kuhona ni kitu yo natumia regi ndonaga ni aria mokaga makauga no dano yume miscarriage spontaneous yes so kaingi mathiana ku chemist maka he tutamendagirio wanda tani ahura makenderio tutatu na makamera ndocio akemesima meraga wona no anjiria ku bleed uthie thibitari du okare we agukuheka story ira ndagitari kurathire no ni aramenya no ora na that topic umerehe ni kiria ni important ado umenye abortion ni illegal in the country. In fact magimwonia statistics ya atumia aria makuaga ni undu wa kuruta what we call botched abortions ile stakinyaga thibitari niyo aingi nene kiwota prevailing nene kura nene kura kugia infections kuruta ndashitagirwo gukorwo riu gicikiruto tondu na mia riu ndayagikiria mieri 3 ri kumiruta it gets mwana riu na riu onoko ni uramiruta yagirwo kurutirwo thibitari so that the fact that abortion ni illegal ni tuma atumia ingi masafe na aria ginya masafe ivaga abortions icio ri ugakora riu nio mara mena mathina ma kwetha mwana ringi tondu riu ni agire na infection agithie kuria gukinyita na kuya nyamu cihana adhesions riu da mwana na ovaries see the uterus duona the normal fertilization cannot occur. These are the people who are now coming later makajiria go struggle na wetha mwana orangithie kuhoerwo yes abortion is a very controversial topic na nikionete kwi na organization shukaga Kenya na ni ciuikaine ni citeithagia atumia kurutada na cikamateithia kurutada in a safe way. Okay, how the backstreet horo shutu ngiareriria of course kuri andu akanitha makuga ndukarutenda watu ikire mwana ajagiria at conception no kuri andu kodo mogaga in Kenya according to the Kenyan law mogaga mwana ajagiria at conception. Okay, no giheo statistics ya atumia aria makuaga makienda kurutada it is sad. As a woman, a young woman, niekora ena unwanted pregnancy. Nioka wako kule Equity area, you walked in a young woman of maybe of your age. Ogio mo advise yake ata. Ladha otakanashi malatu dikini. In fact, now we had the one case, so ni mokaga na kagitrona twana tutu nini twa miaka 18 19. So they are preteens? Yes. Again, young at adults. College. No, she at the college. She very young nowadays. Near the university. By 18 years, they get college kana university. So, of course, it is usually ni conversation niyo ni dito na mudoshio. Kitu arehetu ne nyina kana ile. Moka mareika. Kana boyfriend. Boyfriend dagi kora hau. Kora ndio mmoja. Matenda maundu macio ndia marekaga ihenya maria mwegikero no kwagia mutino matenda horo ucio so ni tugeragia kwaria nao of course the first thing especially haria atumia nini ri no agirwo gukorwo utakumajaji dukamere sha no mwiri athie tondu no wa increase risk yake guthi kuheo tutaana kugugu kuruta ndeo na no akue. Kwa what we do most of the time we karaga nake ukamwariria first listen what are the reasons arenda kuruta ndeo then ukamwariria so you may not come to a conclusion no mwage gwitikaniria we urenda aige ndeo no mwage gwitikaniria but my parting shot hali tudimiraga
ona wathi wicirie ni ukuruta ndeno tafadhali ndugathi kumirutira muci ndugathi kuheo tutawa utiumirutire muci na ni tu organizations icio cirutaga citeithagia atumia kuruta ndari rimwe ni ukumarifa ukamera ungikaigwa ndukwenda kumiga biu kabothi kwi hana tondu maguteithiriria negwikwo ina safe way. Ndagitari ruta muthuri when we hear dagiri 800 ya utwa ivleia kunta kunania if you are 60 million o mwaka ona anu wetu tugagerekaga na 1.5 akodia hiti o mwaka ciana iria no ugate ire na cikwetwo cia utwo ni atumia ona mari thina wake tondu njoi ko ndagitari no aragia societies ciina kanitha-ini ri you understand so iyo ni point imo tu Jeff wakora atiriri ati ona mundu togutwerwo nenda kuutada ode kihiko-ini no kuna mautanda tonda kihiko-ini riu hena ingi dashi ingi ati nao atumia angi nao magekira ikwiro itago normal plans kana you know methods of family planning no ndaina ndaithino wa kihiko no arekira tutu twa muthenya mu komihio no muthenya ni this night no utiu mothe ona mundu agai kurambagiria guthio ni irakora ni ekora na gicamba ro uguo ndugu-ini riu kuguo ukeuria tiriri tonekete family planning so katatumira protection kuguo nenda atarenda kugia no kuna mirimu ingi ukaga iregi dakitari turerwa tere tondu kiri a family doctor that dasha family planning ira ugutwo muno gikuyu-ini at consumption ya family planning igikuyu-ini na njira nene muno then kaundu kiu tuga ndukiri na wa munyanya iyo oro wa muthenya Jeff uragitumira dawa ya family planning ya gwekate karia kangire ati nona Friday itucio Friday Saturday and Sunday pharmacy Monday emergency pills dakitari emergency pills e-pills atu ukora very young girls maragura ginya maita matatu in a month kuna ni arari na unprotected sex no ni akinyirirwo Monday do you can go very 72 hours 72 hours I think e-pills emergency pills kiundu giki idukuona ona makiuga uhoro wa murima agaki iyo ni njogu ire higwa kumuci ndukiriria andu aya mundu ndu no university iro ndu taru ni twage by the twage na commission na ngira muthuri mwa by Peter by remember mutinde tuhitika munagania muno commission ya register 10 August na twage kugira kura ni ithuo ndu watu bakitakata jabone ya transmit obunge tureke kugana commission na tukaka githurano no ruri conversation iteno ndagitari ndukoraga terathi na beto gutureta Dr. Elizabeth aliri kare kito because you look she's a young doctor when I kirin the our family the two issues ya family planning na ishaba kunegenia atumia tena maraheha atu wa kuhurwo depo ni depo ni 3 months ona tokete tulia ndagitari ni ndona uria rikiuga ri that is a lot of what we have talked about so far ni the social aspect of the whole thing psychosocial aspect no wega kumirwa scientifically causes isi abortions ri todo adu aturero magana manana ri ndugiuga all the induced abortion is one of them yo rumura emphasize uhoro wa dawa na kugeria hihi backstreet na maundu ta macio no nigukiri abortion igioka ni undu wa kurwara na tuwega gukodem atumia na njira atuge atumia magana manana ni all of them it is induced most likely ona a married woman yarahika neki is trying to reproduce na ndo acio ni turamona thibitari magioka with a challenge of getting even conceiving kana ugakora mutumia aconceive maita ta matano ndasikiumaga na ndungiuga mutumia ucio ni ndararuta
kuti kwa mirimu scientifically kwi mirimu for example kwi murimu wetagwo antiphospholipid syndrome antiphospholipid syndrome le mutumia we na tumenyaga tondu agia na ndasi kiumaga akahaicagia thakame akagea na nyamu twitaga preeclampsia kana ona ringi no agia na convulsion eclampsia na ni raithi muno muthuri kumute tondu egukora giciria mundu ni kwenda arenda gwika atia so such a person le no nginya be evaluate ga ni ndagitari nigetha amenyeke niki kirathie na mbere handu hariku ado tutana mukodemu ati kuga ni kwenda arenda kuruta ki nda haya kuri angi makona kindu gitagwo cervical incompetence muromo wa nyungu yo ciari ugakorwo wi wiki such that o handari nyungu ikahinguka mwana koima na ithiaga kiuma na progressive na gestation wewe ikora ni arucire nda ya mieri ere ningi akirucia mieri 3 mieri 4 mieri 3 mutumia ucio ndungi mukodemu ningi uge ati ndewe roimire tondu ni intentional ni kurwara nikana uranyita kwina mirimu mudo taru zone ile iko na malaria atumia ni marusagida muno kundu kura kwi malaria zone malaria itself ni inducaga mudo kurusida na ndungikiuga andu acio zone ne otaru ukoneta ku Busia na Githumo na Coast mundu rai na malaria manene acoka ndero imare ndungiuga ni kwenda arenda the most important thing ni ugerie ku evaluate mundu uyu umenye ni murimu uri kwenaguo uri uratumo ni tuonete andu mokaga ugakora ena nyamu twitaga uterine didelphys kana nyungu yake yo ciari ni ngahanie congenital malformations ikeatura na mundu ucio thia kwa hada yakinya handu heho ninge koima ati kwe angi matakona uterus kwedo age uterus ikoragwo ge kanini nikana wanyita size ya uterus igakorwo ni nini muno ati ahada ndio nego kate koguo no ginya turore maundu macio genetic turore na kwe andu angi marusagi cietagwo missed abortions makagea na missed abortion tondu agire na blighted ovum yani kira kirakura hari ari ti mundu koguo irathie koima koguo ntwarageria kuga atiri mutumia kia abortion no agigia na miscarriage rita rĩa mbere nyavati kwa bakuna ndagitari atanageria kuhanda rĩngĩ tondu riu ri kungikorwo riu icio ndirakugweta ni conditions nona kwina infection ingi iria twitaga tochesa mundu no akoe na murimu ta toxoplasmosis no akoe na rubella icio ni germs cingitonya thiini wa mutumia ni bacteria mirimu ta rubella virus uma iria-ini auma nako those are viral infections ya mwingi twitaga CMV cytomegaloviruses cingitonya thiini wa mutumia na ciage kumenywo ni iguthio uguo itumage mundu ucio akarucida kinya syphilis herpes simplex virus Neisseria gonorrhea chlamydia marascum contagiosum icio igwa tukiuga HPV bacteria yani virus ici cingitonya mwiri utuike weak kinya tuberculosis tondu nigukira andu magea TB ya reproductive system kai TB gutai kundu itangithie riu we no wonage mundu kana ona growth itacio na tukeria horo acio haha leo myomas fibroids cigikorwo ithini wa nyungu yo ciarire ndewe rikuraga ikanjia go compete na fibroid icio hau ekoima so fibroid igaita mwana ikagiria mwana wa gikura ri ndio na no irateki advantage nourishment ikuranagia no ria nderane ha riu mwana uyu ri ni tunutite ka trade gakoragwo hokona mwana ucio ithe kugia na intrauterine fetal death kana ukona mundu ucio aciara mwana ucio mwana after few days mwana agakua koguo twagirirwo ni gukorwo twi realistic na turore maundu ma holistically tutikae gukodemu mundu innocent na tutikadwero too much na kuga ati andu aya mareko guo intentionally tondu majority ya andu kwa more research kana niguo nduga ati research yo ina a lot of confounders tondu ni kuri andu acio tugire pro life na pro choice oigaga moyo wambagiriria at conception pro choice ni ariu moigaga ni mutumia uko decide
what to do with the pregnancy. But we have a rising case of STIs also. Kwina plateau rise ire rise agikahora no irathi na mbere kuongerereka na no contribute maundu macio ma abortion globally iyo to guku ni roneka guo sexually transmitted disease ni ire ongerera kahora irathi ciambatite undu guothe koguo no ikosi mathina macio. We have rising cases of infertility. Andu mahuthirite method ya icio wagweta cia family planning mbere ya kuhanda riu riria hikari niguo aroka thibitari wamuria ri akaja ukwira ni ndekete ona. So what normally these hormones do tijuru muno icio ru muragweta ati family planning method to ni igetestitwo scientifically na ni njega no ni icokagia thutha kindu twitaga biological clock. Biological clock ni akoira inhibit ovulation ire ukageana kindu twitaga ovulatory cycle. Hypothalamic henya moyo mutu witagwa hypothalamic pituitary na ovarian control gonadotrophin those hormones. Ingiko tha yayo ni yacokirio thutha ni undu wa kugirio kwa ovulate tondu he undu ci interfere hau na hormonal mechanism. Neti kaga time mundu angicoka tige method iyo ukone depo ni ateka time angiga conceive. No take even more than a year or two. No niage ni guka thibitari to no gukiri inducers cia ovulation. Taburuga niguo woe muthigiri ndiona ngondo ni yokire na haha tuko tugikiria hena koria karoka na ndagitari ni agutucokeria ati there are women that they don't ovulate. No naona kahinda ka mweri ni kuga ati kuona kahinda ka mweri ri ni kuona nginya conceive kana kuro hinda hota ku ovulate kaudu kangi ati fibroids ndagitari Elizabeth ri ni nyungu ya mwana ekoragwo kiuga nduramirutithia wira uria renda. Is it true? Fibroids yumako ni megutwira. Is it true that at dari ndio nirakiona kahinda te kamwe na gutuika atirire kahinda kamwe ngenda kuthi nikuta iko ya tuyarithagia guko kia ungio ate kahinda kamwe kamutumia ri ni nda ikigireka kuimoko kwa hada Ligo iga shedi gerea ni kigireka no ameima mweke waku hada. Yes ate how no fibroids iriuma ndiwe ka neguo kateguo na no matwire kana ni myth kana ni uma maita maingi tuona rigi muiretu mostly airetu mangio hada maria nini tare me thukuru cokerwa tige mwana akirerwo we athi na maundu make ringi aikare miaka mingi ta 10 atari hada maita maingi airetu acio ni mekora na fibroids ni abete akage mwana acoka aikara ihinda iraya muno kana hiyo ugikiria miaka 30 ndagitari ni gutwira is it true that if a woman nakiria miaka 30 regio ni arokiona na kimwiri ya tumena dawa cia kubanga uciari chances ikago iri nyingi muno after 30 maybe no get fibroids kana no mwana hihi wena special needs iregira tande gutura tere ni andu maroka ri ni undu warume kwenda atumia ao ri ni maretekera gwiko vasectomy arume ni maroka makauga atire ni undu wa kwenda mutumia wako ndikwenda atumire ngugutu ici ndio cita ngugutu ici ngugutu ici kana nyemu cia guthecwo ciothe cita ngugutu na kwina ngugutu ira umire cia rume ni megutura kana ni nginyu ri kana arume ni maraciyo hihi athia conversation yaku gati arume nao my embrace family planning niguo makoro makihonia atumia ao about ida magikata na tubore yo itagwa te no vasectomy igakinya handu ningi njugwe ndenda guciara ri ni cokagio ate mikihare ngori ate inyitagiririo kiana ndutika wewe na entire operation for like 15 or 45 minutes not ningi waigwa ningi no anyotera mwanare ate nange ni kweri no wone kana wage
maundu macio mothe ndungimaiga kundu kungi tukwamba guikiria tugicokera kahinda tari haratu na ndagitari Elizabeth na andu nimanyotokete muno mundu witu guku conversation iria cie guku ri abe andu maka turaria ati tuhoreire wega so ndagitari Elizabeth Jerry wa Mwangi na ningi ndagitari Steven K tobe tuikirie tugicokera kahinda atari haraya Mutumia wako ni mkuhe aginyete hao. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abuingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Maimahiu boss. Umeita mechanic? Ndio boss, kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coopbank imefungua branch mpya hapo Maimahiu. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kama mutura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Hello. Boss, mdos, mkurugenzi. Hello. Hello. Mekata. Coopbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahiu Narok. Tutembeleeni, twende safari pamoja. Coopbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Gari yako ni rafatara hahogo birthday yake ya Julai. Mutumia wako ni mkuhe aginyete hau hahogo birthday yake ya Julai. Ndathi ndiramugurira karatu ndiroka ngenete ndirakihe Wambui karatu araingira bedroom ndiramweterera ndamuri Wambui kareke ndona okatare mukeni waranjira karatu gaka nikarahinya ndamuri Wambui kareke kiratu namba sigana nijo yandu aria kuheme kiraga kiratu namba 4 agikorwo we mukuhire kiraga kiratu namba 8 ni ukwenda mahoya Kowotia kogoro kwari kero no kirato kero giothe nekehinyaga mundu kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya Yuramenya ndogethie batogore kirato namba 8 gikorwo kirato namba 4 no korirwo wi muguru mundu aguraga kirato giake na kyo wekira maita maingi kirato gigekate igakuigana kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya uhiki woyo wanyu mwero uhano iratu njeru mahota kugiorana atumia aya mangikwira uria managio makoha mirigo makora magekinyia ngeti-ini magecokia makamenya mathie na mbere gwikira iratu ciao kirato Monday kirato Tuesday gitigo kuhihinya kirato Monday kirato Tuesday niwamenya niki mutumia ucio imire kwanyu ukiaga wa hau hanyu ja niwe niki do you know why tondo kwanyu ugutire iratu kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya na wari iratu ciao ciatarukire cigiteyonja cikiurerwo cikiheaniriwa cikihana you natumia ramatura megaga bubu you oini you jo iratu nejo fundi wa iratu etagwo Jesus kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya kirato Monday kirato Tuesday igitigo kuhihinya amen.
ene reure no igwa muthuri ucio ri Kamau Karongo ati wikire kirato Monday Tuesday Wednesday nige kumenyera ku na kirato ni Jesu tikidari horo wa kirato literally ararutia kiu no akarigiriria akauga kirato kiria kigane kia Jesu Dr. Elizabeth nego churia turorio goko ni nyingi oragie fibroids na maundu matiganite twina experiences icio ciako ni kuretie horo wa ovulation that a woman donat magitwandikira ni arona that mutumia akiona kahinda gake ka mweri ri well ona tiugo kimo mutumia no akora akiona kahinda gake ka mweri no ndara ovulate koguo akaga mwana that niona kahinda ka mweri no ageria kuhanda ndarohanda yes mundu none kahinda kuona kahinda ka mweri ri tikuga ni urani na ovulation tondu kahinda ka mweri ni lining ya